Lucija svakim danom gubi vrijeme na pisanje i objavu natječaja, a i samo prikupljanje kandidata joj zadaje glavobolje, jer sve pristigle prijave mora provjeravati po različitim poštanskim pretincima i mapama. Ali otkad Lucija koristi platformu Selekcija HR, svi natječaji su joj na jednom mjestu. Lako upravlja kandidatima za posao, može ih testirati i intervjuirati putem interneta. I što je najbolje, kandidati sami biraju termine video intervjua i tako formiraju raspored rada koji je Lucija prethodno ponudila. Program šalje pozivnice i podsjetnike, povratne informacije i zahvalnice, baš kao što je to Lucija prije radila, ali sada je sve na jednom mjestu. Lucija sada može i na kavu tijekom radnog vremena, pa s kolegicama komentira kako u samo par klikova bez glavobolje sada obavlja posao koji je prije radila danima. Dok je na kavi, putem aplikacije na mobitelu može pratiti cjelokupnu aktivnost kandidata. Every day, Lucy wastes time on writing and publishing job ads, and just gathering information of all candidates gives her a headache, because she has to check all received applications in different mailboxes and folders. But since Lucy started using Recruiter.hr platform, all job ads are in one place. She easily manages job candidates, she can test and interview them online, and best of all, candidates can choose a date for video interview by themselves, thus forming the work schedule that Lucy has previously offered. The software sends invitations and reminders, feedback, and letter of thanks just like Lucy used to do it. But now everything is in one place. Now, Lucy can even have a coffee during the working hours when she comments with her colleagues that just in a few clicks, without a headache, she is doing the job she used to do for days. While having a coffee, she can track on her cell phone the entire candidate's activity. Chaque jour, Lucy perd du temps à écrire et à annoncer des offres d'emploi et la collecte des candidats qui lui causent des maux de tête parce qu'elle doit vérifier toutes les applications entrantes, les arrivées dans plusieurs boîtes aux lettres et cartes. Mais dès que Lucy utilise la plateforme Recruiter.hr, tous les concours sont au même endroit pour elle. Elle gère facilement les candidats à l'emploi, peut les tester et les sonder en ligne. Et le meilleur de tous, les candidats seuls choisissent les termes des entrevues vidéo et de cette manière forment l'horaire de travail que Lucy leur a offert plus tôt. Le programme envoie des invitations et des rappels, des informations de rétroaction et des lettres de remerciement, tout comme Lucy le faisait avant, mais maintenant tout est dans le même endroit. Maintenant, Lucy peut aller boire du café pendant ses heures de travail et de commenter avec ses camarades que, avec seulement quelques clics et sans maux de tête, elle peut faire le travail qu'elle faisait auparavant habituellement pendant des jours. Pendant que vous buvez du café, grâce à une application sur votre mobile, vous pouvez surveiller l'activité totale des candidats. Cada día, Lucía pierde tiempo en redactar y publicar ofertas de empleo. Además, reunir la información de los candidatos le causa dolores de cabeza, porque tiene que verificar todas las postulaciones que llegan a los distintos canales, a través de los cuales es posible postular. Pero desde que Lucía usa la plataforma Recruiter.hr, todos los concursos y postulaciones están en un solo lugar. Así, ella gestiona con facilidad los candidatos. Puede administrar pruebas y encuestarlos a través del Internet. Y lo que es lo mejor, los candidatos escogen en forma independiente las fechas de las entrevistas. Y de esta manera se configura un horario de manera automática, de acuerdo a lo que Lucía ofreció anteriormente. El programa envía invitaciones y recordatorios, informaciones respecto a la retroalimentación y cartas de agradecimiento, tal como Lucía solía hacerlo previamente, pero ahora todo está en su lugar. Ahora, Lucía puede tomar un café durante su horario de trabajo y comentar con sus compañeras que, con solo unos clics y sin dolores de cabeza, puede hacer el trabajo que antes hacía durante días. Mientras está tomando un café, puede monitorear la actividad total de los candidatos a través de una aplicación en su teléfono celular.